Siyak ni Manong June, siyak min ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami man karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti is-isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni ayat ken biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, naimpangkapanggal daw tayo amin kaaruba. It's another Sunday afternoon with the 4-decade duo with our program entitled Adda kami man dito lang 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga FM. Of course, you're going to with your Manong June Seriales. And of course, your kanakan John Mark Pastor dagiti and Ford. Balsamador Operator. Dagiti 4-decade do apo nagngato unay iti muging mitatanga kanito. Ta siyempre, iti tabi nilokatan min apo dati award me from YouTube. Dati YouTube ati kung kunatang Silver play creator button. Yeah, or otherwise known as Silver Creator Award for reaching 100,000 subscribers. Apo, gagasem mo data. Kakuna nang harod dejay CEO, bueno dejay presidente iti YouTube ket kaslakala kanu nag-concert iti kadaklan football 10 times namin sa nga pulo ka for having that kinaado nga audience. So itinaga na po ti production may siyempre with yours truly and John Mark and dagiti do mga amang subsuporta iti 4-decade duwa. We would like to thank everyone naglalo dagiti agbuy-buya agda-download kadagiti videos mi apo dakkel nga ba nag-apo nga adda kayo iti Sibay May ay sungarod nga iti adda kami manan agtuloy apo nga makaduayo ingana adda ti pigsa dagiti akapagayam yo. Kaya, siyempre, umunang paset iti programa. Nabalong nga tayo baga? Wanak no pagarod. Ada kargana nga 100,000 di ko. Apo? Okay. Sorry. Number lang magayam. It's a token. It's a token actually from YouTube. Siyempre, kung nanak at manmano kano. Ado iti creator nga manmano iti makaragpat iti kasta. And we are very proud with so much effort ti panakagunod ta. Siyempre, dagita dumakat sa bali matilinyada. Ada ka nga mangkigkitot da. Wala dagiti pranks. Ada mo dagiti agkup-kupya. Dalaang iti videos, ti makin videos. What? And they are reaching such subscribers. Ngayon si Tap talagang nagpuunan ta ti pigsa, poya, talento, kunamlatan, and iti pa nakigayam ta. So, once again, congratulations kada kami. Kata makita yamit kita dita screen mi apo no si asino da kita agyamyaman kita kami. And we would like, ano po da? Agbid-dabid daw. OBS. OBS. So, that's it. And dagiti man narimaan nga gubuya kada tabalong. Good afternoon, good evening. Kinante Charity Llanes, Predicala Antalan Kitty, George Dolores, Walter Toro, Nelly Balot, Nelly Mariano, Antiminelli, Zenny Piscio, Kunanante Charity, hello, Carubao, from Porterville, California. Wow. And ito yung kumarin sa atin, San Castle. Yes, Wan, kanaman ka Meli Godoy Deliso watching from Penang, Malaysia, Manong June at ating GM.
Hello karon, kamusta kayo amin mga kabsat from Montinelli? And welcome back home, Kabsat Nelly. Dito pa yung nagsalsara. Mangarod. Watching from Esperanza, Aurora from Auntie Zenny Pisio. Hello to Auntie Minda, Lani Agustin, Miles Lanuza. Watching from UAE, from Bada Boxe. Hello to Lorna Fernandez, Roger Reyes Agkawali, watching from Mapurok, San Mateo, Isabela. Nagbibuya mo lang ni Andrea Sigosio, Ruth Lazaro. Yes. And lot more apo nagadupay. And talaga ni kay Joseph Pine, Auntie Maria Peters. Yeah. Okay nga rod, busatan tang arod. Iti sunata ta. Babae iti may nga sunata nga mayan natupune katagiti nangabak. Iti Kalot! Tay kawitan itatangket nagaget Agmalmalen takaruba agdaket Amin nga upa kamat-kamatan na Sarigsigan apagtubo tidut-dut na Tay kawitan itatangket na unget Umarig-arig sumarasarigsig Isuti ari kawitan nga karuba Kamano kan Texas awan atrasan na Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Jay manok nan mabigatan Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Karaken na akawitan Dakkel di ulo kawitan itatang Adu di agko na kaslakan kobra Agtar-taraok no mabigatan Ringen na tisang kakaaruba Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Jay manok nan mabigatan Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Taraken na akawitan Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Jay manok nan mabigatan Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Taraken na akawitan Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Jay manok nan mabigatan Piki-pikilen itatang apro-aprosan itatang ablu-ablugen itatang Taraken na akawitan
kagadating kawitan. Okay. Please do like and share our videos, Karo ba? And ay kampay ti gundaway lagi tet lumapay nga gagayam tangan ako online sakbay nga iyam amuta ti istasyon ta. Yeah, nilatan ti LB Baldovino. Kana man ni Vili Adriano watching him from Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Hello to Marvic Nadal, RD Tambayan, Maria Peters, Annabel Dionisio, kana na watching from Ricarte Norte, Tifon Quirino. And hello to Ervin Sugitan. Yes, pare. Good afternoon. Agi-sponsor to dati tasang ipadawat at ito yung istasyon. Nakijay thumbs down nga ta. Awan award na. Wala naman yung kanya sa YouTube. At ta siyempre, inayat tayo mo't isuda idi bayaw. So nga, ay kat, ikantang mo't isuda iti thumbs down. Ngam di mooking ti. Okay. Kana ni Roger Arcavili, kablawag man na yung bagal daw tayo kasin ko. Isa ni Elvis Agkawili and kasin Charlie Agbianay dita Namorok, Palas Vintar, Ilocos Norte. Yes, nga ron, 80 oras, karo, bakit 15 minutos kalpasan de las 12? Kaya, iyam amoy mampay, iti istasyon mi.